O Tala Fou nei mai le si fonga le mua e Wellington i le nei aso ngā fua o lona whao aso o le masina o mati lua afe lua sifuru ma le wha. Ta alofa lava o le tatou tala mua. E sili atu i 5% na si iti ai le tau o mea ai au pito mana o mia i le tono New Zealand i le tausanga ua mawai atu nei e pei o le tele o isi atu nu umati tiva o le loro langi. O le lipoti le nei, le whalamoputonga o le World Vision, na whaali ai o le tau mea ai masani e se fulu e au fi ai le laisa, a ano moa, o fua moa, whai, tomato, whapea ma le ngā o whai mea ai, na se itia le 5% nei le tono New Zealand, ewi ina sa pa u le tau nei tau mawha i le tele o tunu ui whafo. E ono sfulfitu a tunu sa o fie le suenga le nei, na whaatusa ai ma le tau na iai tau mawhaia i le tausanga ua tua nai. Sa whamawina i le sa i linga se pa ua 2% o le tau nei me ai i le tonu o Ausitalia. Ai na o atu i le onus 40% le si i isi atunu o awhi ai Sudan. O Ethiopia, sa whamawina i se si tanga i fast 40% a o le Honduras ma New Zealand e 5% le sitanga sa whaamawina ai. Whaalia mai le World Vision, o New Zealand a tō ma le tele o isi atunu o lo whenga i nei ma whaavita au li e mafua mai ona o swinga o le tau, lea ua whaina ai le maua o le tele o mea ai masani mo le tausinga o le soi hua. Ua whaalia stasi fo mai Pasifika i longa i le tono New Zealand, e le fau le maulunga o la whainga o tangata Pasifika e maua i le maiputa po le whaawhita auli fo i le nei e ta ua o le obesity. Peita aisa i ta ua o se tūlanga e whaapopole nai le si tia maulunga leo la whainga o ta maiti ua a whia i lea whaawhita auli o ngonga tau le soi fua ma loloina. O se lipoti mai le wanes whaasara laua New Zealand, Radio New Zealand, na ta ua i whapea o se suenga la tau mai nei o lo whaasara lawina lona tauna unga i le newspaper whaafo mai ingo o le The Lancet Medical Journal o lo whaalia manino ai o tunu e au pito i maununga ai le a whai o tinamata mai tai e maua i le maiputa o tonga whaapea ma Amerika Sāmoa. Ai i le tūpāua li e au pito i tō tele li e mauai i Amerika Sāmoa ma le motu o Nauru. O le lipoti le nei, o suenga sa whaatino i nei le vāo le tausanga e awhi vese lau i vas fulu a ngā i mai ai le lua awhi lua se fulu ma le lua. O lo o manino mai ei fōi, o le au whai o te maiti sa a whaina i le lava whaafita auli e whaatolu ina le maulunga. Whaali ai lai le li fō mai o Sir Colin Tuitonga, o le li professor langolango o suenga wha Pasifika i le University o Aukilani. O le tūlai mai o le nei li pōti i le te leo la whaino te maiti i le wha mai le nei o se tūlanga o silio na wha apopole i nai. Na ia ta o fōi e o wha maunga mo New Zealand la baia e manino mai ai o le lua vai tolu o te maiti Pasifika ai maise o te ineiti e a whaina i le maiputa to e tino la popoa mai o lo mai te wina ia le wha te tele ina peo le wha avita hauli mo te maiti Pasifika i te tonu o New Zealand nei. Ua lapata ina awe ta vale i le pito i lalo le motu i mātua New Zealand, ina ia matua wha ai tete i lunga o wala i le so, ona o tūlanga wha le tonu ma le lolo wao le tau, o le a awhi ai le vaenga o le tunu i le nei a songa fua. O lapata inga mo matangi malolosi, ua wha mamanuina mo Wellington, wha pia ai masaute o le tū malo le Wairarapa. Ai wha pia fo iona iai lapata inga o ti munga mamafa, o le a awhi ai e tu maunga o le Tararua Rangers, a toa fo i mangalu maulunga, e a wha ina ai le tala whatai o le tū malo o le Kapiti, wha pia mapori rua. O matangi mai mātu sifo o lo walo ia le malolosi pe a tō whaatau mai i le so. Mai o whautua ina ia le pūlenga o Tāpaleawhi, le NZTA, i awe Tāwale, ina ia whaai tete i lunga o le awala numera lua, State Highway 2, lea e uia le maunga o le Rimutaga Hill, ai whape nāle vaenga ingo o le Wainui Saddle, i le awala tele le Transmission Kari,
ai mai se lava mo ave ta vale o loli, ai fa per vans ato ai mo wilafi. E lenga te ilea e whautuina fo ile matua wha ai te o ta vale, i leo no ha wha ino le awole tele numela 5 iwa, i le vale o Pukeru Bay ma pai kakariki, i ni auma mani ngalo maurulunga i le so. Ua whaadia mai e le pāle mio New Zealand ia Christopher Larkson, o le a ia toi whaola ia le tupe a le malo lea na ia maua e awala i le launi mo le fale e nofo ai o ia i Wellingtone. O le launi le nei le accommodation allowance e limas fulua fe tā lai le tausanga mo le tau o le fale e nofo ai le pāle mia i le tono o Wellingtone ona o lona tofinga. Pei taila e pei ona la ngai la utu stala Sāmoa e Christopher Larkson ia le launi le nei e ui o lo nofo lava ia i lona fale to tino i le tonu o le laumua e whapea o se fale e le aise mo kesi o se tasi o na fale to tino e fitu. O whaipule o le Parlemene o New Zealand la tau te maua le launi e tolus fultasi afe tā lai le tusanga e le tongi ai fale no nofo ai le tono o Wellingtone mo taimi e tau o fia ai le Parlemene a mai se a whaipule mai isi tu o New Zealand. Pei taila e te le atu ia le launi mo le li Parlemia le e limas fururua afe tā lai le tausanga. E se manatu whaalia le teitai le tuangai a Chris Hipkins sa ia tauai sa le te tauai le li Parlemia o na ia talia le nei alauni ai mai se ai o lea e iai le fale whaapito le maloi Wellingtone le Premier House e nofo ai so o se Parlemia o le atunu. Ua tuina mai e le pulenga o wala te tele le waka kotahi ia se whautuanga whalawa i tele mo le atunu fe mala ngai ina ia fua le leifai ngā malanga i lungo o wala ona o le tele o ngā luenga o le tele e ono a whaina i le so longa le lei o le wheo ingo ta vale i nā i vai aso o lumana i nei. Whaalia whapea o ngā luenga mo le whaale leia o le tele au tū i le motu i mātū whapea i fo i le motu i saute i nā i vai aso o lumana i nei e ono tāpuni ai mo ni taimi le tū mau i awala a o whaia ia ngā luenga. Ua whautua i nai awe ta wale uma e maise i lātou o wha moe mo ni whai ngā malanga mamao i lungo le awala ina ia sila e wha o ngā le por kalame i lungo le computer le e wha ingoa ina o le Ansett TA Journey Planner ina ia sila fi ai awala uma o le a whai ai ngā ruenga ato ai fo i manisi awala ma whai o na uia ma wha o ngā ina pe a tāpunia nei awala te tele. O na nafi na amatai ngā ruenga i le toi whaata ina o le tele numele lua i le vale o Masterton ma le nu o Carterton mai mo mi ai o na tāpuni le awala mai le fitu i le fiafi se i o i le ono i le tai ao mai le sa e o i le stofi lo o fua e o tu lava i le se rus fluivo mati o whaia nei ngā ruenga. Ono i fo le wha moe tāpunia i le pō ia le awala tele numele lua le ui le maunga o le Rimutaka Hill i le vale o Upper ma le Wairarapa e amata i laso se fulu o mati ma o ne ngā ruenga e o tulo fo i le masina o uni o lo whaia pēa. I mātu o le ai o tāranga e valu vaenga o le tele numele lua o lo o mana o mia o na whaata ai ua leo o na tāpunia i le pōle a wale tele numele tasi le Desert Road e pei o na sa fufuaina o na o lea ua vave o na umanga luenga na whaiai i le toe whaataina o lea au wala au tū. I le motu saute o lo o whautuaina ave ta wale uma e malanga i le wale tele numele tasi i le va o Picton ma Christchurch ina ia wha au popo seisi tu la a toa i la tō malanga o na o le tele o vaenga o le nei awala o lo whaiai ngā ruenga i le teimi nei. A tonu o se whautuanga tāua lea mo ave ta wale uma e anga i mai mo le wafu e whae e ai waa mo malanga i Wellingtone. Whaalia mai i whapea o ia ngā ruenga e ono whaau popo i nā i le tōrus furu minute i le umi o whai ngā malanga ai mai se ai le ala tele e lata i le vaitu loto o le Grasmere i le valea o le aso lima ma le aso fitu o le masina le nei o mati.
To tasil te ngata no maliu I se whaalawelawe tau ngā luenga na nafi I le pito nuu o Mount Wellington I Aukilani. Whailo mai leo tupu le whaalawelawe, pe tusa o le awha o le walu I le tae au le sa I le awalengo o le Linton Road. Whaamaunia mai le tūlanga le kompani fau whalengo o le Naylor Construction, whapea na tupu I le no whanga o lo fausi aise whale tele I le awala le Naylor Linton Road I Mount Wellington. Whaalia le whaatonu le kompani o Rick Hurd, ua whaia neise suenga ale lātou kompani e tusa o le whaalawelawe. Whapea nā fhoi o na longoina lo fisa le mālo e whea ngai ma le saonga le mua ngā ruenga po le WorkSafe New Zealand. E tele ni mafu e la iti sa lului na ini vaenga SS New Zealand I le po le stona I whaasolo mai ai I le sa ananafi o nei mafu e sa whaamawina le luluina o lau whanua ma sa whaalogoina e tangata I le nuu I le wā o tea nau I le motu saute whapele ai o tauranga I le motu I mātū. Mafu e mua le toe kuata I le sfurua I le po le stona ai sa o ngā tonu I mātū sa sae le nuu o Wairoa. E le I atoa se I tū la munimuniane ai lulu na nua mafu e sa sae le ai o tauranga. Mai na whaamatalaina I le ofisa e whea ngai masua suenga o mafu e le Chionet e vai le I malolosi le lulu o nei mafu e lua. Ai o lona tolu mafu e le po lava le stona ai sa whaamawina lona malosi le numero tolu I le masini fua mafu e. Sa o ngā tonu le tui sifo le ai o Hastings, sfultasi minute te ai le whae le wa veao. A o lona whalao mafu e sa whaamawina le tu lai fitu I le tae au le sa I mātui sifo o le nuu o tea nau I le motu I saute, mai sa whailo mai fo I le Gionet, e tusa ma le wha tesi ma le wha ia le malosi o la lea mahui e. E iei vaenga o New Zealand o lapata ina e le ofisa o le tau le Med Service, ona o ni matangi malolosi a tō mani timunga ma mawhai a fiai, a o ngai mai I lunga e o le tunuu, ia se vaenga lo tele o winga wha le tonu o le tau, a mata mai ana pō, ma le wha solo mai ai I le nei aso. O wha maluina la pata inga o tangi malolosi, e a fiai le so, ia vaenga longa tasi o le tu malo Canterbury le moti saute, ai wha pēr ai fo I ma le tu malo Marlborough. O lo malo I fo I le Med Service, ma tangi malulu, e ono pa ua I ma le kiona, I vaenga I tusa ma le afe mita le maulunga I Fiordland, wha pēr mātu maunga o le tu malo Otago I le so. E le ngata I lea, o le a fia fo I tala whātai sifo, wha pēr ma saute o le motu I saute, I a uma ma ngaru maulunga I se taimi o le fia nā nei. I tā alonga, na pine auro I ale li New Zealand o Hamish Kerr, luas fulfitu tō sanga mai kalai estete, I lana tā alonga o le oso maulunga I le suanga siampine le lololangi, I tā alonga a Feleti o loo whaanga solo nei Glasgow I si kōti lani. E lua te si tolu ono mita lana oso na ia mawaile pine auro, e le ngata o se matati a fau lea mo New Zealand, ai ua tutusa ai ma le matati a atunuu o le Oceania. O le manu ai o Hamish Kerr I lana tālonga ano pō, ua tolu ai nei pine a New Zealand, I le suanga siampini le nei isi kōti lani. O le tamaitai o Eliza McCartney, na ia maua I le pine siliva, I lana tālonga na tau wai, o le osa maulunga, e whaonga I na ile la au po o le pole vault, e whaatesi valumita le maulunga o le naoso. O le isi pine siliva New Zealand, na maua lele li o Tom Walsh mai Timaru, I lana tālonga o le tongin o le puru mamafa po le shot put, luas furulua tesi o fitu mita le mamao o lana tongi safa a mauinai. I tālonga soka o tūmau pē le numera tasi I le taminusonga soka New Zealand, I le au soka a le alvaenga o li o le Phoenix a Wellingtone, ina ua manu malola tau ono pō, I le lato tālonga ma le au ale ai o Adelaide, sa whaia I le malaita alo le Sky Stadium I Wellingtone. O ai o le tālonga I tolu Wellingtone I le lua a Adelaide. O le lua ai lea o lato o le lua o lato skoa na maua le li o Ben Old, luas futasi tau sanga le matua. I tanga polo po o le golf, o le li ingo I a Takahiro Hatashi, tolu sfulu tau sanga ma Japani,
ua siampini le tamarisanga o le New Zealand Open le sa whaia i le Millbrook Resort i le ai o Queenstown ma wha umai le sa na nafi. O se teimi mo le nei ua manu malo ai le nei tau le lea i se tauwanga tele o tanga polo wha ale wā o malo. E tasi le tāna malo ai o ia mai le ingoa ia Scott Hand o Ausitalia. E o le wha ai unga le nā o Tala Fou.